Arngut Kibriu kibam itu kela prongtu ya ka kamera jong ka Revenue, Budget and Finance Department jong ka Khas Autonomous District Council ha ka step jong ka la sngiu bulai ha ka por kumbap riu baje men step bat kala yoru banra ya ka pisah kani ke jingjia kala pautang ha ka por khadwei baje men step hadin baki nongtrei kala wan cha office bat lab baki kot kisla kila pralut hamadan harangkat kidak kishen jong ke jing persyang ban lid jubor ya ki duli bat ki drawer Nagaliang jong ka council kala ujor da ka FIR halum Dingjeri Police Station hanin kasngi bat nagaliang ki pulit hanne ka step kilawan sha KHADC ban tokit benya halor kani ke jingjia habai kren bat u executive member ka KHADC ubadai pet ya katanat elaka uba Densil Reynard Chen ulayatu bana ka CCTV footage layo ya Arngut Kibriu ki barung sha ka office Hakapor kumbah riu baje men step hakaba wei ulakiu shajrong wei pat shapo wei nakini ulaka dur yaladi wei pat utap yaladi bat ya kabenta jong gakli uba densil ulaitu baki duli lalap baki la julor bat ka wei ka sweater bat ka pla lalap hajan ka wei ka jingkhang yet ka pen perkhat ba kini kibriu kila ban rungtu na kani ka jaka Nagaliang jong ki pulit idang pedlong ya kejing tokit ban lap habai dei bat kibriu ke badon kiti kalau menen ngapoi office di around kadway waje di kiwan inform ki officer nya ba la pra ki kot kisla kamera juki dalam ba pen pra kamera juki ba sei kot kisla ba sei ge di hari tu di senong ta ngeli ubut ngeli seneng sa kamera juki officer we ba sim di ngepet ni bla prasya di stui kamera ru ki inform ni bakal pra tang ba ki cleaner ki bulan tu ki ipun ku ki ipun beji tang ba ngilap ki ki pokor ki bla kedor ki almari ki bla them mo ki almari la them lu la ki jubor fi lunar tu di ki om pisar ba aja di kan nu aja ni patem di haru mentang nang up ya ka kot islam wajar ki ja ni kan don ki biang lut na di kata hi di hari ni ta ba ngilip buat sa seni kamera berangka TV ba record na CCTV ngilip tu sistem analisis di nyalap kan nyalap around ribuji instant ki room di Arngut gidan we urang kiu seneng we urang ya sport ki khura gi di we ulamas we we ju khamas tong la ka khri na CCTV mi pe di rin bot ngiya inspection sini ngilap ba kalap ngilap we sweater hantel orang aja jika itu suatu layak suatu fiber urung gitu di skylight ini karbon suatu ulat ke dia kata dia dengan kata dia file FIR approve mana file layak untuk sekretari lah file FIR kemudian step tak wanti bulat ini payah jika pergi baca tambah kepisah dia orang aja mah mulai kita ni pergi security pakai amir apa kan disuk konsol jungi kita ni sugidar kita laingut di ngatrai umnem step di wiki umnem din rumah sekali di sugidar bisa kita si sport urung mentang tidak dia ya sona mungkin kami snow di sugidar kami snow la khat iki yo na amba kami snow tamang i dan ba yacht tu ki kali yong iki yo na am ni wan ni lum tiar ri ki ong ni lum tiar ni lum la be ki la mi no mana bolak tak khat sugidar yang balap ya kata gitu kijing siapa ini oh kata lagi tu kita mau yang formnya ni de wantang tu officer we di ngasai pramki lah kan jangan tanta macam lawan tray gitu tray step step hai wan du uji step sama kira nomor tray kan kalau uji ke sama wan di lah oh di kalau uji dia balap informnya apa tak uji okay